أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكم من تنكويني نعم ماما وكوين قرقرن دوكتا سيتين يغماندا يغرمان سكومنتي قرقر يغرما أستاذن دو سيري أبو بكر حيدر وكوين قرقرن دوكتاي هارو سيتين قرمون سكومنتي ولا لخيكي أورن دانجتاي إن شاء الله. ومارمو ورا كوي ولا لخي دانجن دكري نانتي كبغني زينب أبا كن كباري كتب مدينة ورا كوي نانتي أبو العاص بن ربي أري إي آخيغو ورا كينيا ورا أبا كن كباري كي كياني كنانات بن ربي أرا كبارين كني كيني kembere kinana tu bune rabi akenda nyongo men monstrondi kinjiga dumbe na Zainabu tawu nyongo men kama na gupe ndabar nyongo men na Zainabu ro gupe kano na mbuguta imaka bolontongundi kinjiga dumbe nga ne jongo yi madinan killenga serun to arono mekiteni nande aywa ke Zainabu digantenya ango hamana bane quraysunu iqusagara erenyo ngiten saundi ira ayon kitan sauni kenno ko suira delegation yo girndi tikuna ndigaro kinana tu ya una sagandi ken delegation kenyu mauni koma kenyu mauni Abu Sufyan bin Harb ayun mauni kema kembrenga delegation ke giri iri men sawu madinan killen kama delegation ke no ni serburu hiliwari wadi banenda Habbar bin al-Aswad bane wati kenda al-Fihri ke tarxu gum yonunda togon koni Nafi'u bun Abdu Qais tarxu gum yonda togon koni ka honwa aqili al-Fihri ke kenni aqablani abaga Fihri qablani wati kenda al-Fihri ke ka atogonyani Nafi'u bun Abdu Qais kembra kusur buruhili kuri sinungurndi nangare kutungane na sabunya Allah harelle nyaare ka ko nawo kusono meni dina kutugui e kusaga wuru migoni kinye kinana tuya iga nyoro kinana turu wati be kusagari nali sinu nyana kinana ta nyomen kane kuta nyomen pakare kusaga giri kenno kusu nyomen giribe tarugumunda ko ina de kenno ko Zainabu yime abutungutu ma arani awar janteni kenya sawabu ina no bonen kinya Zainabu bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenya sawe anno mono na sawe ku serburu hiligara kenya ngole benya kiyani Habbar bin al-Aswad aro Nafi'u bin Abd Qais al-Fihri ku soro hile nyangolen sawra no bonen kinya Zainabu ya pasko manya ti haqariya e pi umanya me fame no ne khusarliya komango ne sereliga gajaranga kina nya wati be kinana to akana butembugu kiani kinana to kiani nyo me ke langa chempa himbe ma abutembugu kenno kusui akosaga tusi e khurngon kama atusi qurngonum pili kama kala hunju benu jongindenga wai akosaga rikite ngara e qoro na kala hunje mutu naro kala noni kenno kusui ara kala mfutu na jongo soroku hili ati dangani ati wallahi la yadinu minni rajulun illa wada'tu fihi sahma ati wallahi ikunati Allah ati sira sunta tindoni ke maganda igara kala hunche ke sapang
sere sunta tindoni ya magande gara kala hunje ga sabang karata mutu baka abaten a kinga ya watu soro ku hille ikanu isigi baten ken habaru aro nafiya ikanu isigi baten itoge mori kala hunje mfutunde ke ma tu sindengo e khurungonum pile kama kembe na soro ku hille kasigindeni ito kenyar madelega son kutu kungari nyoridi ora ko ina dikenyu mawu Abu Sufyan ya ma ken no kusu ya Abu Sufyan ati kinana tu dangan ati kinana tura ati kala hunje ke ken tigiti bago kuma an kala hunje tigiti bago kuma giri ona mefam ona kala hunje mpike buari ona koni hakare noni ona konange mera ona mefam ken no kusu kinana tu bun Rabi akana giri na kala hunje ntigiti Abu Sufyan ta dangan ati ya kinana tu ange yima watu masiba begaro ku kita nambu Muhammadu bangiya kema fuanga badir kota o seri yumanko Muhammadu ara tanyere karikundi kebe gani seri yumanko wahila karihimen go saka kungama ara tanyere mana burawo kundi kembrenga ken tore ngoy ken tugula khema hare haso ange nganar buguti kelle nyarenga ke kincigai besu yarengure a iwoni tiketa qurasunu galabun tariya a Muhammadu qalabu Muhammadu karaba angana buguta ke bo mori ken wonyana to bonne ken wonyana to bonne o ma kengana ya ken wonyana to bonne o ma kembrenga ahai ona mefam ange imawatu Muhammadu garam masiba be sawoku kama aro dunago kama na lami mobe angana buta ke bu mori a kemunyala yumara sule okuma kembrenga ogu idi seroi nanti Muhammadu le nyaare o akabana i haorno are hawana ai ogunta kenyana o di seru khana nanti tora begaro kitado Muhammadu bangi nanto ni ken tambon to alle nyaare ndi onta ken khana yana onta bartin le nyaare ndo Madina kille na ken nange halle onta tambo to kanari ka angane bakatai wa munam amma anan sage runo makanoni angana sage watibe anyimena wati mundu anan fu nambutai anama butai khurain kama kembera ahaya no suturi anan sage tai kembera Abu Sufyan ara kudigamu ya jongoi kinana tuya kembera kinana tuyi me kediga mera imendi amma basi war kediga meri kembera ate Abu Sufyan dangan ne angara ko mobe ona yake mori ati wo sage ne kenno kusui ara nyogo men karaben kachenyila ni jongoi makai Abu Sufyan ri delegation ra halle kembira iro maka noni serungara iro ndengari iti Zainabu unyumuna na nguru na ndia kati Hawaii makan konda sagani khurasunu nda sagandi itoke lamini maka de noni nai udiga kinana to kanjo ananti ansage koma Abu Sufyan megara ko mobe ka iranya pruke seruna ma tunanti abu nandi kunkanu ikanu makata sagana ya momo haragane baka serungo na ko nandi Muhammadu le nyaare baka khurasunda sagandi kengana lagami bane kengu kumbaka illa nyini illa mureyi menike bo kinga ya kinana to khoni sage adigi kara aralike ngasa kembere to sangin maka de noni Muhammadu le nyaare ti wora ati wora Madina khurasunda sagandi Muhammadu le nyaare ti wora Madina khurasunda sagandi kembere kendiga me kento uto kem masalna iro mena kembera kebe yani kinana tuya tarogu muna ko ina ndara biton jatunya honuti biton na de honuti koy kembera nga kendange halesa kotai ara Zainabu monsro ni urondi nambu suturari ara Zainabu monsro ni urondi nambu suturari ora ko ina nte Allah arenye rasuro hilqi Zaid ibn Harsa ara sahaba yugo ko hokenga nandira dingira yoy wotin ya ajaji noku tundiga meino kembira kungo ne taunte ngono yo kamana Zainab bint Rasulullah yo kamana tangino kembira kinana tu bitodange halagari monsro ni buron nambu ara Zainabu nyome nkarabin kachelliga
nantere tayi mago kene ya ajaji no kuma aga keno wati be kembira ngara Zaid ibn Harisa aro Allah harenga sahaba be ka hayara kunyino kunta onde ngunu dugu kenno kusui ara nyogo men qarabin ka cengin kunga kembira nga kundi ati nyogo menga kebe yani kinana tui aken sage kembira nga ora ko nanti sorohi libera Kenya igara Zainabu butun kutu ma no bonengo kenai birambe Zaid ibn Harisa no iga diga igara kibarin sagu Allah haren taron kama diga meke ara Allah haren toro mosiri parce que hara golle benya ira golle bure nyanya ke Allah haren sunu keri mosiri tarugumunda iriwaya ke ohani diga mebe go tarugumunda ai riwaya mpilla baga Abi Hurairata ya ma sayyidina Abi Hurairata radiyallahu anhu Abi Hurairata ti ke wati noni sete wonyira do Makka banginga gili sahaba nundi unyira kende do Makka banginga ken sete Allah harenti kun sete dungondangani ati surohili bihagra golle kingani al habbar ari de manana ken Nafi' ibn Abd Qais Allah harenti fa in zafirtum bihima faharriquhuma bin nar Allah harenti ngewa nyamarni soro kuhili kengani habbar ar Nafi'ya aga no kita kembra qarubi timbenga na sabunya umpera Makka bangi aga no kita qarubi timbenga kita sahaba nun suratu nandi kehi ara la rentoro na sabunya ku yagra golle benya ke golle imenda akota andiga sabun sagande diga kem baba nandigati diga moy himbe gaiti hakare man diga moy kembere nga sahaba nun suri mon soro ni subutu surugo hilure Allah ran koni gati na bi ni bi ngoni ngani kita wi bini imbet kinga ya watu we sete geri mon soro ni Allah ran ya yilenga kare sete ke oni diga Allah ran tla no khiri la qari Allah ran ti ngenyi gara nyamari nanti aga na habbaru kita aro Nafi' ibn Abd Qais aga no kita anu biti imbe ngenyi ra nyamarti kenyi kembra khilla gara wali imbe mbiye kena Allah ya ma kamane begara imben taga ken kamane an kawa ken banana nyankan katandenya ti imbenga kembrenga kala yimbi bege kala ken bugari kembrenga aga no kita qarukari fa in zafirtum bihima faqtuluhuma kembra aga ni kita qarukari kembra yimbi bege kala ken bugari ila ke irwa hilla baga Abu Hurairah ta yama Allah harenyi garu nyamar nanti wanu kita unu bi kembra Allah haren tlana kembugai kembre nanti aganu kita unu kariya bo kebe gani Abul As ibn Rabi'a ken Zainabu kinai akhoni aro Zainabu ibu mekama Zainabu diga Madina Abul As au Makka na sabunya Zainabu Islam nyai Abul As harsa akenwa kahira unkilen kama kembira khoni to Makka kedange halle ara sino tumiya Makka harsa kahira unkilen kama na sabunya ora ko nanti Badir kota ugarariga ke Badir nya hijiran sino hilandi buara sino tumiya kembale ken hijiran sino segundinga kembira Abul As qibara tanari dangi aro sahaba nunna ken qibara ina kangai na sawunya Abul As sirani Abul As ibn Rabi sirani kahirinya nya ka makan kun sauntenye sawra un serenye Allah harai me sauntenye wa makan kun sauntenye ka amega salamaw ka kende tasu makango isauntenye mo sirebenu igenera voyazi wo komani nunkiniya isauntengo sirebenu wo komani nunkini kunyi kembra Abul As ni kun seru gonu kembra Abul As kotai ayi munana voyazi nanga shami ay munan na voyage na dasha makanko ire qarhanun kinai honura kuma nun kinai honura sambati nun kinana ke khona saminga kembrenga Abul As ibn Rabi akoni adiga sham nandi qobondenya Allah ranya re qobonden su ko mande anantla arnte akeli dokile akenyi me koni maayiro sahaba nun ta mekitana kenani Allah renda sahaba nun qi do bangi woy sete wana Allah rendo qiro bangi wo india haju go dabari
irinde ikunda abul asi sera abul asi mentu kun sera irinde khusa gari balin meri sahaban kuratu nan dikki ha qurasuni abul asi qana ratu nan dikki ha faren sahabanu kenna khusui ken qarayin faren sahabanu himbe ga wiro qurasunu na yana qurasunu jagundanu war duro ini na burunya riganiya kinya wiro mena na sababunya qurasunu ngara himbe nyuya hijiran killen kama ira honu na bureriya ira honu kanun gaga ila honum mangasanun gaga ken sabra Allah aren qara quraysunun nabru ara ken daga ndi sahabanun da na sabunya quraysunun gara golle be nyuya ken berenga quraysunun wa ken sera sahabanun ko ken sera e gonda me war doro ho nduro mena anu nabure liya halle ken bera abul asi aro sahabanun ya gari bali meri nay i ho onda me sera ken bera gari bali meri watibe abul asiratu nan dikha sahabanun qaratu nan dikha quraysunun ken no qusui sahabanun giri nan sawa abul as kama abul as rai sai tiwo sete iwa ken kisinene a aratu nanti muenda sete granta kisi aratu nanti ken muenda ken no kusui ara sete ntono ari du mundu sahabanun kusagari na li sete ka humame ken no kusui sahabanun giri nan sawu sete kama abul as ari du mundu aratu nanti muenda kembira sahaban da sete ngenge na kaumame serebe go sete nyimendi kina abul asiya kenno kusui itina abul asi me una kata na riga kenno kusui sahaban da kata ira kata ti isinunga a tarugumunda koyin nanti uma kitare abul as koni ra kata me go sigina digan dembai wa a'jazahum hariba a abul asari kanyare adanu hiri sete ngone riga kaime koni kite makata saka ime kama kiganya watibe abul asi kita ari jonko imaka itiwara maka sahabanun karo sete ira sete jonko madina ira naburu benu gawari nyogomu benu gawari kamu benu gawari ira suka manden kahoma me nandiyata madina sete nyuma ongo kebe ma adiga nandiya hoynuku ko yalla harenga ti quraysunun seteni o daga buga kama o riga keda Allah ren tu dangani ti kena ganimai dangani kena ganimai ada kenno khusui himbe go sete nyuma wona Allah ren da ken kri aro serben go sete kedi na bureke tawni iro menawa na bureke tawni iro menawa na buren tawni halle iro menawa kinganya watibe abul asi adiga tiwara maka adigante amiri akoto abul as kama mosri ke khibar khota kama amiri khibar be hayganya sirun sagi kai ni qarhanun inkiniya sirun sagi ni kumannun kiniya ira kiniya saura wunya sabura ikentla nan ga maka nan ya ko nan dikellige kenya wunda riga asamu ken mosri kemira himega yanka noni nanti india madina ina solso muniro zainabu na mewari kenan sehe ikhbareni zainabun sai ikhbaran purgen newe gorno ikhbaran mowe ken pakarlanya li abul asiya ken qaranya ikhbaran da abul asi me sama maka nan dikebe gani asete nga sahabanu dariga abul asi koni arafere mundu auto molosini wuronda awurun terne kenda widu hubusini awurun terne atoke more magoni madina karankara ya magono madina kotabe aro wuronyari agara urondi ari dukoto mago zainabu nokumununu zainabu kombe aw kemununu ara zainabu nokungari watbe kembrenga adiga zainabu rakhem kongo zainabu lakhemwi zainabu tiyel koni ati abul asiyan zainabu ti abul asi alliwa atirire kenno ko zainabu lakhemwi aro halle zainabu ratinde khibarenga tela ya qamo ariri men koni zainabu ati iri mempito hoy igara sete beriga ikani sete nkananga sete ke khibare ni kama ila sete ke bosi kai iri me haratu tiwiriga na imikita kemira yo munana li anna la qelo hikeri ampa wanu kuma purke newega orno sete ke khibare mowe kembale asamun qoro mosiri kemira zainab khana dunge zainab tira ira mu ira qarhaliga abula sigari aga jonge na dinga hana beko ati iri qarharo zainabu ya ani qarhaliga khibare bega wa amma araken sa zainabu taron kama
Zainab khanati ira qarhaliga kenno qusui Zainab mui makata hajirin salle birambe salatunga qiri sahabanun subu yo kamana ndiga misireli Zainab khanabu adiga misireli kenni fare misirenga keta sahabanun so misireli ze yarundo yugu keta yarun ro halle yugu ro kane kenga ya watibe ila saban tlengundi na kamanya na kaman sigindi kamanga sigi watibe ala arenda takbiratul hiramnya ara haram kabarenya ala arenne manu kisa magara haram kabarenya sabanun khana haram kabarenya tar gumunda ko inanti ala arenyi ne manu kisa ngakama ana haram kabarenya anta tauna qaranya njopa ma serebenu ga halle kun haram kabar qanne makin sunda sabati watibe imenu gotin Allahu akbar da halle makun su qanne ngana sabati watibe kimira wakite na qaranya njopa ken no nya risa Allah aranda haram kabare nya sahaba non qaranya ken no nya ni Zainab khusaga garin man kayan rawtu ati yasiru annatu abul asi ari madina wa winge qarhan no ni sirsu ma kinai abul as ibn rabi ari madina wa winge qarhan no ni sirsu ma kinai a Zainab ra ke koni ke wata yi wa besura mu dome pasi yara wati ya karankare igana koni wati be besu gawa mu kudome Zainab ra koni kin wati yi wa besu khara mu dome a kinga ya farenda qarangen jopa ila araka hanan salli na araka hilanin salli Zainab ga ke koni wati be arai Zainab ma haram kabaren ya hina agara ke ko nan tilawati be Zainab mara haram kabarenya na lo sallindi kemira ira araka nan salli na araka hilani salli birambe salamun ga ware wati be Allah haren ndi jongo iseruma ati seruna ngan tele ke gara himme mu sasa tele angu mira ke mu wa sabanun ti na'am ya rasulullah o mira mu angara himme mu o mira mu o farenti ti kunate Allah in yongingo kamane be kitin ati kehi ike mamu imaya sera maganta sasa igramu kuma ngu migramu sisa mobe imaya serare ike miramu sasa kuma ngu migramu mobe nay ken sawra honu na mara mire nan dikai farai ma hidda warnte aro Zainab na nay farai me maya sera farai bagara kenya ko nan dikehi ikunate Allah ike maya sera nan da abul asiri ima akbar ho sera maganta Zainab hagra konni benya sasa igra mugu ibu asera kinyi kinga ya watibe iri salundu wa unkara kembrenga usangi watibe farendi jonkoi Zainab kombenga Zainab goro bangabe farendi jonkoi nonga adiga Zainab nokwa kembrenga ara kuine ngara Zainab kama aray abul asqano tawno ara kuine ngara abul asqana kama kemra ati Zainab dangan ati abul as haygari anda qar halliga o dungeta qar halliga nan same kenkane salamun ga wore farengati ikenta sera maganta Zainab hayra koni wati nebe ikena sera kinye ko na dinya sera nan kaso ai kinga ya watu hadisa iwono farenda kenko ni kenno kwai farenti innahu yujiru ala almuslimina adnahum nanti silamun sir ma yankante kinga na hakarta ingini sirebe kin wori na silamun kutusu kama mana silamun sir ma yankante ladandi kinni yare har yare nya gana hakarta ingini sirebe silamun kutusu awaju na aka ma angolitai farenda ke hadisa koni kenno kwai kembirenga harsa salama o ke mori silaminu sirbanin dati agari nda hakarta ngini karsai anta gemme sirungutu na ana honya ken karsai maganta agane gajaranga sirbe na hakarta ngini sire kembira gajanga nyungu menga na ke hakarta diga ne ke na gama diga na ganyime kembira aganta gajara khoni silaminu sirma yankante kinga na hakarta ngini sirbe kin wajib ni silamin kutun su kama ingoli te kinga kembere nga faren diga Zainab kara aga diga
Zainabu Abul As aranyino kemra ti Zainabu dangan ti Abul As ana daro ana karama ana tawra ana ken qorondi ka Abul As anta diga narare yawo koni ken parame aro mena na sabunya Abul As ken kahiri an ken islami tarenta diga na aro mena are ma andu kinai ken bala daro an se konsui a karama an sensui ka ma tare ko nikinai tare ta daga na aro mena na sababunya aken ni kahirin an gen islami pase ken atin nan qur'ana aya be gono suratu mumtahinari arai kenyanka nanti yaunta kahiri aro islami na tahana kemai ga kabe kasisa ken qur'ana aya nyanka ken birenga Abul Asi aro Zainabu ito mekama kemra ala aranda Abul As kana tindi illa halanga Abul Asiti ikire imen piti hota naire iri imeni sete kai sete be ganyi ma ira ga bugo sham iro sabanun katime sabanun da sete kerigiya ime wuru alla kayya kemblo nyini imeriga kemra iro sete kai ken kibare aya ngo baka mobe na sabunya wande qarhanu nya wari serun sagi ke anina burun kiniya kemra sete ke hogabe wari kinga ko watibe Allah hare ne mando kisinga kama ade kata sabanwa sete nyu maunga isirbe mara kenkri atike nangan ti anguime yaro Abul As ibn Rabi taime yaro wai ike kallugo nyeni ago kuma place be a place on koreno kuma are ike kallugo nyeni ille nyaren kinani kennan hale Khadijatu agi yare le menyeni kennan hale agi sire kallu sire maran sirani kallu sirani ti Abul As asigiran koreno ma mo siri kembirenga a haygara naburu benuriga gili Abul As nabreke na halale nyai aga dangani wa ayge ngo gemara wa aseneni kan nabreke aga nakata sagana Abul Asiya ken konilli ike dangani kenna likira kaga na yiga gacen ta gaire kaga nakata sagane Abul Asiya a kenna like konira ken ko wati be suka mandendi bala narudduhu alayhi ya rasulullah idi Allah hare na'am wa sagane wa naburin sagane wa sagane kenno kusui sete nyungume sere suga yin sete gara ara suka home agara suka home wati ati Allah harenti naburin sagaye kenna likira kemira himbe galle Allah harenda kenna lokumira kemira ati besundige khallemutu kenna yin nabureke asanki mosiri parce yana tandi angen kanara an khalle Allah hokini sira tanai kemira besuro i kombuni nanga himbe ga kinanga himbe ga dira anta khnukunga besu dige kallen ka home na litai tar gumunda ko yin nanti amagire yuwa ngorne kombeni anga ina kenda tuhunya kita setekeri awra tuhunu ku hilu turni honu gemu gayenye wura ken gaye utuni honu gemu har misele kenyu honu takhendi kenuro kundi kallen utuni har honu jingo yilene yokeberi sumalenga ne sa sumalen pakaji yoke wo na kenya na jimini har kenge mu hono kalle idiga uturni kemrenga iri yokuku sukka homa me Allah hare ngure ne manu kisenga kama asuga timme watibe kange bega war gorbe nu ga wari marsandi sunu ira sukka home taro gumundi hatta raddu alayhi malahu bi asri anna buren sukka homante asuka homante ura Abul Asure kembira Allah ranta Abul As mello na burunda ne hay na ga matimi Abul As yara re na jaten tawo ne atala randa tatime to ho nda halle kembira Allah ran kitenanti i ura kinai andiga kenno qosu yari monsroni ne setengirndi ne jongo imakai kenda ya qabaran konira ken sama nanti setelige ango hamna Abul As ari jongo imakai kembirenga mago kene maka aro setelo maka magan kon kabako Quraysun da daga ko qara mu nanti Muhammadu ari kapalle mu tira sete keriga Abul As ti ura sete liga qawara benu ga dangi ara kumma salam makan gonda ken ya Quraysun ne kabako mo siri ikabako Allah ran kana roke konna ngando serebe na gaje ngando serebe na anna ken na bureliga nan ken ta ande halle nan lana ken sagandi ikabako ke mo siri ken no so Abul As ara Quraysun kiri himbe gara kuma ni benyai kembrenga
araken sagai himera nabure be himera qarha be yen nantana ke qobo arabesu commenten kallen sagai kemira abul asi atiel ko kallen to yesu commentendi atilla ho mato ida abul as dangan fajazakallahu khaira faqad wajadnaka wafiyan karima arnan to gade qariya orani lahiru timanai wa orani sirsire kinya watibe abul as de kemira khurasunu qarin bane da be ko qarateringa ati ashhadu allah ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ati iwo sere nanti kamne sunda maganta Allah iwo sere nanti muhammadu Allah kome na kai hare kembere na qur'an nunti timani sabura amma kata tubin madina mawoni tubira abul asiti qur'an nunda atinge ga nan tubin madina ayi tinin tubi na burku akama na sabu yange nan tubin madina na bureke su ko mante ayi diga ningira don wangu prednari kenya sabu ni ndan na burku libesu qalen sagai wati be kembere nga nkite ni islam an wara qur'an kama qur'an di tunyen anda tunko fajazakallahu khaira faqad wajadnaka wafiyan karima arnan to o maramu agara serawo ke kalma agara gen sabat ni wati be kembere nga makanko ku iratu nanti tunwa sirinyana mani sirsirani ima tora kinya khari kebe na abul as ibn rabi'a kembere nga risetu hongutu ni mon sorondi nandiga madina hijire nandiga kahu Allah harendi sahabanu ngam madina awndi aslama on gollen jopa kembere ga diga halle Allah harenne mando kisenga kama ora ko inanti ariya ke kena keni zainabu ya sino tumi kenya ngariro mena na sabunya zainabu Allah harengara nan talli kenya hijiran sino hilandi bo keganya hijiran sino segindi kembra qomi sino tumi yanya iro mena kembra qomi yauke atarulato iga hate bagami atarulato kembra Allah renda yaun siti iro mena hukurmbai Allah renda yaun siti iro mena hukurmbai na sabunya yagulle mun pili bane ngana silamao yarenya ngana silamao kembra wotin yugonda ay wanya kan silamao aro silamao dinani kembra nyi megana silamao na ida matime kembra nga ango sabatini yawkede ya kurmanta asidna wadangi ta yaw kasige walma asro li sunda silamao kembra sharia ngotini an kontine ta yawma ka idantime halle yawlewum bil banen silamao keta idantime kempalan banen gar silamao kembra yawmo yetini hokurmbay komi Allah hare nemando kisemba kama haygara Allah hare haygara Zainabu yawketu hokurmbay aro abul asnawa kembrenga kebegani Zainabu aro abul asi khibare Allah na dugete katakana woni dangite badiri khibaren kutenga ora ko inandi serebenu wa shahidin burago badiri ora khenkati kunto onunga gile kahirundi aro serebenu ga karab badiri gile kahirundi ora khenkati kunto onga serebenu ga gayen sabu ni kari himenu kallanunga tui ora khenkati kunqa hanai kembrenga silaminu kahana bangindi serebenu ga shahidin burago ora khenwoni kati kenga inshallah silaminundi serebenu ga shahidin burago silaminundi tarko gumunda koinanti sorotami aron nagato kinyan shahidin burago silaminun bangina na sabunya silaminun kalleni kuma Allah mira go qur'ana ni ihdal husnayaini hosurun pili dubanani silaminun kallena amma an kata ana ganiman kita adinan ya sagon walma annan sayyidin burago annan diga arjanna silaminun kalleni kuhili dubanai kembrenga sorotami aron nagato kinyan shahidin burago silaminundi muhajir nanu sorotumi shahidin burago kundi kebe gani lansar nuwa soro segi ken shahidin burago lansar nundi kembrenga kesu kawamantengo geme sorotami aron nagato kembrenga ornautu qabila kebe gani banu abdul muttalib remundi serbe ga sherin burago kundi wati kenda ubayda bunil haris
radiyallahu anhu ora ken kibaren saw atarongama gajangen gara merga yero gajangen go merga na gara mubarazatunya surosiki hana bega bugu me kanema yan utba ibn rabi'a ar-sayba ar-walid kun kana kumburo kahirun bagina hamza ar-ali ar-ubaida kusurosiki qabur islam nun bagina kembe hamza re kallen kari ali kare kallen kari ka kebe gan ubaida ar-utba kun sura me kari na sawunya ira me kadun da ya iho mai birna halle ka kebe gan hamza ar-ali kunda utba ira kem kuta ira utba to kutenti mandi ka kebe gani ubaida ibn al-harisiya aken ira kona di utba ta katunde ga rat anya sawi na tangutu atanga kuti tarabito karaya ra kenyanya amase heserera bito karaya ra kenya amase heserera birambe usagande kata madina dingra wono wotigenda safra dingra aga keno afati noa kenya sabuni sharia gumu ira sherim puraun sartinya haranga na jogi gajaranga igana ngutura kanyeri angana fati na ya masehe kembira ngo jatene shairin pure gajalla kan shairin pure kembira nga ubaida badiru kota a jogi karabito karaganya nai anta sehe neime kembira nga ya ken safra dingranga a fati noa kenni himbe shairin purau bani abdul muttalib sawrundi kemra banu zuhra bun kilab kun sawru ken sar bun abi waqasi qabilanga serebega serim prawo kendi wodi kenda umairu bun abi waqas ken sadu bun abi waqas qona yiwe akenni serai aro salama oni gili lemina ondi aro salama ondi gili salama oni mpanawu aranya ken kana wunta dangil sinon yernuri kembrenga aken serin purawu badir kota kaken serin purawu aimera alla nyaga serin purawu aken na kangai na sabunya alla hare ne mando kisinga kamora koni wala lakike wala lakidangin tukuri birambe agara gajangen agara kuren ka homa me nanti wodi gana qure sunun sete wura kengemu kurenga ka homa me kebe gani umair ibn abi waqasiya aranya kengu sino tami artumu anyi lemna wanda akota a Kenya awuka mana meki serum palle awuma meki serum palle magira nyugo kinga Saad ibn Abi Waqas kenda wari kendi te umera nya kamoga an ko meki serum palle ati wo kana la harenga ni wari iwuna mari lo aya ngure anama ati intoyere ike kawo munda indiga inya seydin pure iko munda indiga gajara ke wa inya seydin pure kembra to ke mori aka kanu himbe ya makisai ato ke meki ma Allah harenga wali Allah harenda wala Allah harenda akiri nandu umair nandi ya kenan sage akin mu make gajange nan tan sage pase garanya wu musino tamrotum kinanya bane asage ka akusa asagande akuma na mu akusa gawu akuma na mu kinanya bana hinelo Allah harendi Allah harende mando kisinga kama wuye ke sawra hinelari Allah harenda akiri Allah harenga akiri nan tali kembrenga kebegani anna ani sitarenga ara ka hangaranga o yetun himbe Allah har yimara kummo on sorondara kemira nanta ankahu gajallemwa kemira kahiya kaime gara himbe nata tiwo munna indiga inya shedin pure Allah ra ken ka hanan lakutu adangan kembira nganya serum pure badir kota taro gumuna ko nan taro serebe gara mekita gajan kurendi kenyi kahirun bangya yugu sagani sage wati gena amr ibn abdul ud al-amiri akin yugu saga mosri atu indeni kemira kenya asawi na kellemine shahidin purawo amr ibn abdul uddi al-amiri kemira kata kane gajan pilani be goto kinike aro sikani na dawra ma ghazwatu lahzab ngajanga ke yugu sage aro ali woni mekita asadullah wa rasuli woni mekita ali wanya sawi na ken kana kari ka badir kota o sergabe kalli islaminundi kembere ka aw protono badira kenta kala ka lahazab ngajenga ali wa ken kalli kani amr ibn abdul uddi al-amiri kembere kebe gani umair ya ibn abi waqasi kembere na Allah ra ken arja sirin burawa aro zu shimalain ka hana ken ka hana sirin burawu badir kota
zu simalaini tarugumunda ko nanti akenyi sirai atayna nogen sumbana agoliti tayinga mobe agoliti nogen akemor kiya sawni ga khali ti zu simalaini kembrenga serdanta nu sahaba nundi soro sikime kembra kungani ke mori Umar bun Khattab al-Faruq akenyi ke mori aro Abu Layla nan ka zu simalaini kusoro siki kusunyi gambana itayindi noge asumbana zo shimaleni ke tarogumunda ko nanti hadisa yo kempile atola ta domi hadisa yo hilana kem padisa sore la honutu zo shimaleni yani honuti zuli yaden yani qadiyan sa den goni gani himbe zuli yaden ken paske badiri kota Kenya hijiran sino hilani ken qarai hadisa ke mahille hina ka hono hadisa ke hilana baga zo shimaleni yama zo shimaleni ken ka kara badiri kota dongo hono wa ko ni nanti zuli yadaini tarogum ngar himbe sahandi ken zuli yadaina pas hadisa ke ga hillene kenai badiri dangi kembrenga ala kulli hali aganya mo zo shimaleni koni badiri kota aken sedin brawo kennan yale nambu qabla begono nambu banu adi bun kab keni Umar Faruq Umar bun Khattab me qabla honi kundi ken gana serim rawati kenda aqil bun al-bukairi aken serim purawu badir kota akenyi serai nan same salama on kanu yaqili atonya ghafil bun al-bukairi ken wuren nanti serim mungunte kembra Allah harenti bal ghafil here atoyen aqil ureni sir hakarima sirbe hakarin ta ondengani kembra Allah harenda ketto sagai giliken ya bane besura ghafil kira khawra unya aqil bunil bukair kembra ken khana serim purawu badir kota agen serim purawu badir kota aro mihjaw aken komai kembra ira komeke ke gajana yanda akenu ideben kama nariga nandiga gaga kembra seno maro khana ra qubo na kannen boro a hawanka yoti debe berati aka debe abaka noy kembra mihjaw maula Umar aken khana serim purawu badir kota ora ko inanda kenya jimina ikmana mini brambe gajengo ni meriga kala hunje seranu nda kala hunje serenjo pa kala hunje ndiga akelliga ibrandin kumendi na serim purawu kembrenga nambu banul Haris bun Fihir nambu kyan qablani hono wati genda Safwan bun Bayda amma ya togon Bayda okay ka ahawa togon Wahab Safwan bun Wahab ka make to kinyan kawa kama kina sabuni wa akhli Safwan bun Bayda kembra kyan kana sherin purawu badir kota serbe ganya sawabu na ken serin purawuni kenni tu'aimatu bun adi aken kana yusaga ikahir nundi anya sawi na serdantanu sherin purawuni islami nundi ka kata kani aro Hamza wani mekita Hamza wo aken kana kalli kebe Safwan bun Bayda ya kembrenga aken tu'aimatu kinya sawi na sherin purawuni bo hagira kusero tumi be koni kun muhajir na no hagira kusero tumi be tongo kina Ubayda ibn al-Haris aro Umair ibn Abi Waqas aro zu Shimalain aro Aqil ibn al-Bukair aro Mihjaw aro Safwan ibn Bayda kusero tumi kun muhajir na no sero tumi be ga serim burawo ken kui kemira lansar nundi sereben wa serim burawo kendi kun sero segai ora khin won kati tonwa kemira hon banu Amr bun Auf hono Sa'd bun Qaisama aken seydum purawu badir kota Sa'd bun Qaisama kembra kona aken seydum purawu ndi Tu'aimatu bun Adi kena seydum purawu ora kona ndi yugo sage be gani kahir no kuri anya sawu na serdanta no seydum purawu ndi o wati aro Hamza woni mekita Hamza wa ken kana seri Hamza wa ken kalli ora ken ko nandangi kembra na Tu'aimatu kenya na kari asirin purawu kinani Sa'd bun Qaisama kemira Sa'd bun Qaisama kiwar bego akempini birambe Allah harengara gajan gangon katu nanti sabanu kawma me gajan woni giri
iwandiga kurenga kembira kebe gani Sa'd bin Qaisamai aro Qaisamatu bunil Haris ahawa yani Qaisamatu bunil Harisiya kembira hawendo lemme suka mandendi mo surondi to wadiga na gajarake do Allah rembate Israel suka buyi gun Israel kana kandi kembira hawenti ti labuda foki banen toira iken toire maken nan toire Israel suranta digana kembira lementi ki wadiga na hawenti ki wadiga na kebe gani Qaisama kebe gani Sa'd bin Qaisama kendi ki wadiga na kebe gani Qaisamatu bunil Harisiya ken kana to wadiga na keta mangai lo khoto yero mena mangai nga khoto hawenti lemen nangani ken Qaisamatu yati Sa'd dangan ti kebe gani gajange jihadi ad-daraja ara baraji ana ken to ikira ikena Kenya jihadi mbaraji ara daraja ana ken to ikira ikena jihadi ya ken nan to dembayandi kiranya wati be sadura ihawajabi ati kibara tanaga na yin dungene ka arjana indi arjana harawun sire su qalle ike arjana inda harawun sire su qalle ike wanna tana indi ya gajaranga inya shahidin purenga kembrenga karentari ike diganari haben katike digana kembrenga mangainga qoto iro menawa Sa'd bin Qaisama kenti wodigana Qaisama bin Haris ken kana ti wodigana hawendo leme bana sumakata karni jihadindi into demba yangure hawen kati soro le suran digana ti foki bana ntoy kemera ora menyi Allah arenga nemano kisinga kama kemera Allah arenda solengutu iro menawa nandi solenga na bu himbe kama ken wodigana himbe solenga mabu ken wotokoyde kemera era solengutu iro menawa bo kemberenga kebe gani lemenga ken Sa'd bin Qaisama akenya solembu kemera Allah arenda akinna ndiga kebe gani hawenga kebe gani Qaisamatu bunil Harisi hawe akento kandi kama lemeke diga a seydin burawo lemeke seydin burawo agendo tuaimatu yana mekita tuaimatu nya sawabi na seydin burawo ka hawe ke gajange be go tokini ke kebe gani uhudi gajange hawe ke me ma taw khari aken khana de uhudi gajange akana seydin burawo kembra khomi hawendo lemme Israel su Allah honan sira o kama ti seydin burawo ka lemme yana hawen sama seydin burawo pasa lemme kenya badiri seydin purenga hawen kana ya uhudi seydin purenga kay sorle sunya ti wodi yana badiri ga magemu ila sollen to yiro menawa sollen de abu lemme kama Allah renda kilengi nanti lemme nandiga kembra hawen taw ka Allah re hawen mi warjaga ga jampilani be go tokini kei Allah ri kenga warjaga seydin burawo kembrenga ke qabla de harsa ke kingani banu amru bun auf ken qabla de harsa sahabe wono digana mubashir bun abdul munzir aken khana serin purawu badri kota kembrenga banu al haris bun khazraj ken qablandi sahabe wono diganda yazid bun al haris ken kana serin purawo yazid ibn al-haris aken kana serin purawo badir kota kebani banu salma qabila sahaba tanawno ken kana serin purawo wodi kenda umayr ibn al-humam aken serin purawo badir kota ora ken kalen qisan sawu ataron kama nandangi birambe Allah rengara sapanda war yero gajayengo merigana Allah rengar waju na arjana kaneliri Allah rengati yo kunate kamane inyon kingo kamane be ma ati sira sunta gajana nyana lenki an jonko inte nai ampalla ko inte kayru nganan kari amono arjana kinga ko bane kebe ne keyiwe kengani kebe ne keyiwe kinga ne Umairu bunil Humamiya agenda Allah renangani tikembrenga ti ho ndikero arjana rena manda kuni kardoro Allah anti na'am kena tambaro lendanda no wakiteni a qordi ken tambaro yugenga nanti nan inan tla tambaro yugenga ina kita lo kairundo mena a qorti kenga akosa ga tambaro ke kuten seri nik hangutu na lo kairundo mena ara kairinga benkari kembira ora kana kari kembira kenyu wa haike ora hime qisan sa wa ataron kama nandangi ken Umairu bun al-Humam abaka bani Salma qablan kenna yale banu Habib bun Adi kun qablandi sahabai gono ken serin purawu wati ken Rafi'u bunil Mu'alla
rafi'u ibn al-mu'alla aken sirin burawo akendo kona mekita akendo ikrimatu bun abi jahal yana mekita ikrimatu bun abi jahal onyigara serebenu wara tukuna abu jahal me garde kembra ikrimatu kun ngardu ni yuma onyi ikrimatu yama kembra ikrimatu nya sabu ina ke sahaba ken rafi'u bun al-mu'alla raken sirin burawni kembra nambu banu najar bun al-haris banu najar qablandi sahabai gono wati gana haris bun suraqa bun al-haris ke aken kana serin burawo harisatu bun suraqa bun al-haris aken serin burawo sawabun kita kangari ora ko nandi yero gajengo merigana kahiri gono wati gana hibban bun araqa akenya kala huncen seri ti hankanga kala hunce ke diga harisatu bun suraqa diga riga ibran nin kumendi wala la khidan dukuro ora ko yero gajengo merigana surohil bega serin burawo islaminun di tikala huncen sababunga mihjaw aro harisatu bun suraqa kembe harisatu bun suraqa ken serin burawo sababun kitakari serbe ya sawi na ke gollenya wadi ganda hiban bun araqa akinya sawi na kenya harisatu keta harisatu kebe hay akenyi serai ahinyi ankora imama mosiri asigintenyi ti mai imana senserunga mosiri birambe qibare nga kiye manga nanti ireme harisatu nanta to gajangeni kemberenga malikata Allah harenga Allah harelle halle madina malikata Allah harenga ata Allah harenga ngani make to yani rabi'u bintu nadir make to yani ken adakata Allah harenga bo tarugum na go nandi make be hay Anas ibn Maliki hagarinyani Anas ibn Maliki kem pagarani kembe adakata Allah harenga ati ya Rasulullah ati ngere meke kiani harisatu ya atago sigira be maga angatu asigindenga otinga mowe an kensera kembera ngiranti ni ille meke anaka arjanankari anin tuinikeni wolma naga nda arjanari nago arjanari kemberenga ngo amuson korosini alla ma ngo muini ngo sabar ka agane hotanar himega ta arjana ndago no kutana himega ta arjana ngorni honya kenta fukange nyime ngorni honya kenta fukange mi tinda ire mekego arjanari alla arana kenkira kembira iwa muson korosini alla ma iwo sabarni iwo muini kanda ganda arjanari ndago no kutana kembirenga iworni hinya kenta fuka alla arinme kembira alla arenti are meke dangan alla arenti yare ke dangan alle meke kinani harsatu ago arjananka be arjananka bane hekwe arjananka gabe ne kembirenga asabatira anna kenkona ndawa harsatu asabatira kinni jannatul firdausi aw ma firdausi yar jannatul firdausi ta sabatira ni noy kiya ko wati be yare ke alhamdulillah alla garangire min arja jannatul firdausi nga walla tigana kengama kenno kusu yare ke asagire halara alla tiga kembirenga ken jannatul firdausi ken arjanan kan su hokamuran kenya su qembanya haike kembirenga kenni dingirai alla renda kunnan ta ga nai alla nyaga na arjanai tana alla nyaga firdausi ne kembira kenno ko o maremu hono nyaamini kero honne firdausi aro illiyina kande frasi niro mena na sawunya sauti jani atike qarlemu tikungono illiyina yari alla arenkati arjanangan su howrunde kenni firdausi kembira kenwo nyaamini hono ma honne kembira firdausi aro illiyina asun arjananka bane de frasi bega wiro mena firdausi ken ismunye al firdaus ken ismunye bo illiyina nga ken sifanye illiyina ni sifanye illiyina yime urene arjananka wurinte firdaus ngana urene arjananka wurinte kembira illiyina kelli ala tariqatu sifa serbeno go honnatu nahawndi kuma kedden francinto illiyina ni sifanye kembira firdausi ken ismunye asuni arjananka bane himenati illiyina ken firdausi ken illiyina kembira qomi sawmar tijani alayhi rahmatullah kembira aqarlemu aqomi ara kunnanti worno firdausi yari
kembrenga kingo nyamin honu ma honne ken saburo haygara fayda be kini ke sabura be suna fame kitai firdausi aro illiyina aswana arjanan kabane pas arjanan kansu hokamuranke ken firdausi ni aro illiyina qatonu ko nyaamni saruma bane li ala tariqati ism bane li ala tariqati sifa imenu go sifandu illiyina mpai gar sifan gilya kama bo firdaus ngari ism gilya kama suni arjanan bane kembrenga arna firdausin nondi osuko mandena alla arenti yare kira talle meke tana firdausi yare kiwa ko nanti badri sahidin puru hoga shahidin puru badri ko da suko mandena jannatul firdaus no yare ya rabbi arno kahiya aro saranum pilli do salamin suko manda yugumanda ya armano suko mandelo ni firdaus no ne kawno anniyimu aro shahidin puru aro qiharu ya rabbi annakenya tifarin purma kennan hale banu ghan bun maliki bun najari kun qablandi سروه للشيرين براو كوندي ودي باننا عوفو بن الحارس أرو معوز بن عفراء عوفو بن الحارس أرو معوز بن العفراء كمرا كسروه للشيرين براو كقبلاري كسروه للشيرين براو كقبلاري كمرا كسو كوماندي سربنوغا شيرين براو بدر كودا كسرو تامي أرو ناتو ورا كوين ندي مهاجر نانو سرو تمي lansarnu sorosegi kembra kwa ansairin furawu silaminun bangena kembra misan singa wala ga nadunga tai o lengi qalle ke signiyere kota tana badire qisa akute o dangni tai harsa na saw a taron kama khiwara benu wa bugari alla ga nadunga tai kun saga taron kama o duwa qarna o ta allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghammi wa ya mujiba da'watal mudtarin رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيما برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.